Bike rally pen APHLC MP candidate Jai Katharphan vote kerekpi. Niphai Kriser Kep Arni Adap Apor pen Lakhain Korahini Sarupathar MEC constituency ke parlo Sari Hajan pen Saphapanian All Party Hills Leader Conference APHLC Bokajan LAC tumpen pini bike rally mate Jai Katharphan non ki wangji Lok Sabha election APHLC party aphan ki pahai ja phan vote kerega jai me ki paman pon lapen ki ongdung armu chejeng pon Lason si bike rally mate armu chejeng ajai me ki paman pon along APHLC spokesperson Angtong ti kathar lapen Samson Teron APHLC Law Secretary Central Committee Pranjor Kro Kleng Sarpo tiso anparta APHLC a party along claim rapet ki ongdung ki the ki dingatum chetong dun pen RDP dun lapen bangso MP ki ligalong ki ongdung a vote pen APHLC a party phan ki pahai ja phan sitami chingki jethan pon GI Kathar Jongsi MP ki ligalong haidat plote aprangsi ke claim pon je bangke article 244 AC claim paprang ji puta chingki jethan pon Pini bike rally mate mass joining 6 Schedule Awarenes jai me ki paman pon along ki ongdung arat chetong dun pen mission me at pensi pajut pon lo Sangti di pen project terang carbing long life